Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, para hadirin jamaah Majelis Taklim Muslimat NU yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar semua Ibu? Sehat? Semuanya sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kita hormati dan yang kita cintai Ibu Ketua Muslimat NU, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan walafiat. Amin. Penggerak dan pencetus JSM yang kita cintai dan kita banggakan. Seluruh Muslimat NU Kabupaten Sidrap yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Muslimatna NU. Setiap saya pergi ceramah, setiap saya yang isi tausiah-tausiah di majelis taklimnya Muslimat NU selalu bertambah dan bertambah, tidak pernah berkurang. Ya. Tapi ternyata disampaikan Ibu Haji masih ada yang belum datang. Luar biasa. Saya doakan mudah-mudahan seluruh Muslimat NU senantiasa diberikan kesehatan walafiat. Amin. Semakin dicintai kepada suaminya. Amin. Anak-anak dan keturunannya diberkahi oleh Allah. Amin. Insya Allah mendapatkan keberkahan hidup. Amin. Yang belum menikah segera menikah. Amin. Amin. Ada sebuah pantun. Setelah dia menikah. Dulu saya jual paku. Sekarang saya jual rambutan. Dulu saya tidak laku. Setelah ikut di majelis taklim NU Sidrap, sekarang jadi rebutan. Alhamdulillahirabbil. Hadirin jamaah Majelis Taklim Muslimat NU yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Angka Nabi Musa. Angka Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam jokai risa di kampung. Jokai risa di kampung. Kebetulan Nabi Musa angkat tau melo macin rola. Wahai Nabi Allah, Nabi na pong Allah Ta'ala, wadi kaga macio, wadi kamay ang kaaguram uruntu nariko macio karidi. Maka dia Nabi Musa, lau ni me? Lau ni me? Akhirnya macin rola ye, riga ongkana jokka Nabi Musa, lepang irisi dia orang. Melo imandre. Kebetulan Nabi Musa alaihissalam, yero Nabi Musa bawa di roti. Bawa aga Ibu? Aga na bawa Ibu? Roti na bawa. Siaga roti na bawa? Seddi. Siaga si bawa Nabi Musa? Dua si bawa Nabi Musa. Angka to macin rola seddi. Na seddi mi roti. Gangka na Nabi Musa alaihissalam. Yero roti ko melo mandre roti kira-kira yager roti ko ganai. Ibagi siapa? Bagi dua. Tapi apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah? Nabi Musa dia na bagi dua yero roti, tapi magi pale na bagi telu. Na bagi telu yero roti. Waktu na bagi telu yero roti nalan ni Nabi Musa alaihissalam sedih. Nalan ni Nabi Musa alaihissalam sedih. Naliato ni tau macin rolengi Nabi Musa sedih si polo makutani ero
makutane ro to macindole ya nabi Allah nabi na pangala taala ni gana palit tawo yesipu yesidye aga naso nabi Musa tawana matu tawe nariko ang kaye wasiruntu na parlongi yalian yero akhirnya nandre ni di roti tapu roti na nabi Musa tapu tawe roti na nandre nang isibawa newe sibawa maka de nabi Musa tajeng nga jolo ko cinampa natare nabi Musa yero rotiero na podang yero maka de tajeng nga cinampa melo kalokor ang kamelo loy cinampa tajeng jokai nabi Musa alaihi salam watuna joka nabi Musa rewa ni pema nabi Musa dangka nalatuna rewa nabi Musa ni te yero rotie de gaga yero roti nita ibu de ni gaga yero rotiero nani sipue na sesae nabi Musa makutane nabi Musa yero tau yero makada mita ganang yero rotiero aga nasange makada ya nabi Allah de witai dewi sangi makada ni gatau manrai padahal nabi Musa nisan ni makada alena manrai tapi de namelo magasana de namelo patarusingi nabi Musa agruam pertama melo riala nomor sedi narik ko iris sangidi ibu baja sana dia iris sangi supaya yormati wi ang kagagatta dene irisa niga tenre monro padahal irisa makadero agagatta irisa yanu malay ya irisa yanu malay irisang manasa irita tapi kira-kira komelo kimelero agagatta aga kira-kira tapudangi maka dialing anu ko iko nangi malay kira-kira apa yang terjadi tentu masa sakit idi yero apalagi narik ko balibolata tentu masa sakit tentu malagati, tentu sisalaki, apalagi narik ko kit tangan atau egai mupudang niru tawe makade, aling anu ku iko nangi malay. Kira-kira apa yang terjadi? Namo melo mangakuriwi, makada alena malay, deto na melo mangakuriwi. Namo melo mangakuriwi deto nalay, inilah gura maraja, makada namo irisang, yan malay agagata, tatatukki mapakki ada idi atan na pungala taala tekko carata tanti pudangi makada mi taganangi pantekku okkoy monro padahal ini semakadali na mali panteta ibu mi taganangi pasirukku monro koe yero to malengi yonre makutana pada ini salina malay magay rewa ibarata detona to si salah-salah yang kedua wadi jaji pada saat itu tak kalupai wadi jaji pada saat itu tak kalupai akhirnya ning oh angkai ikenang wani upakai angnya apa yang terjadi rewa gagata tetap terjadi kedamaian magani kira-kira nariko tapi pudang makade muali wani pantai tu tersinggungi wadi ni ngakuri tapi dia namilo mangakuri tersinggung akhirnya masa sakit bali bola si salah-salah jamaah nauzubillah summa nauzubillah tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Zaman dimuliakan Allah, yero tahu de na melo mangakui, maka dia Nabi Musa manasa gade bisa ngero malengi, maka dia Nabi Allah manasa ya Nabi Allah de bisa ngini gamandre yero roti. Akhirnya maka dia Nabi Musa komako tu pale jokani. Jokani Nabi Musa matar walalang. Waktu na matar walalang lolongang olokolo Nabi Musa, yero olokolo natikangi, yero natikangi na polo-polo yero olokolo na cincang-cincangi, purana na polo-polo na cincang-cincang. Na pulo aruai, na cincang-cincang, raja aku asangan na pong Allah Ta'ala. Inawiringi palabira kautamari Nabi Musa, tokong ipemang yero olok-koloe. Magisan na, si pulong ipemang tuwa ipemang yero olok-koloe. Naitapak kita mata langsung yero tomacin role Nabi Musa, napodas ipemang Nabi Musa. Ibu, napodas ipemang Nabi Musa, makada, misa, detonga ga misa yero tomandringi. Roti detonga gamis to manringi rusi maka de rotawe ya Nabi Allah de wisangi demi Allah de wisangi manre padahal alena manre tapi Nabi Musa de panamelo makada de namelo tudui makada manang kaje ne ku manre wita ko wonni macece-cece ya wana de kumula male pantekku mola tupi we contoh ya ibu tanya bawang ero way isa na pantengi ang kato papaw talutun rumo patama.
Tapi Nabi Musa deh. Nabi Musa deh zaman dimuliakan Allah. Artinya apa? Melo malengnya aguruang ye tawe. Maka deh rimon rinna rupa tawe deh gaga tahu lapappo deh rimon rinna pung Allah Ta'ala. Ya sangi magampang ina patukungi liwat pa gampan na pung Allah Ta'ala. Napatukong atanna rimon rimatena rilino. Napatukong rimon rinna pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nadi gaga tahu lappa boleh ripangawasan na pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadi jaji muballe Nabi Musa. Wadi jaji muballe rupa tawe. Wadi jaji makacubua rupa tawe. Tapi malaikat na pung Allah Ta'ala. De mulem ballewi. Malaikat na pung Allah Ta'ala. De mulem makacubuangi. Magay nasaba angkay de na paja na tinduleki jamayan dimuliakan Allah. De na kita sedia mata. De na ring kalinga sedia do cili. De na kedo sedia lima. De na kaleja sedia aje. Sangadin ang kedua malaikat si mata macing rolewi moki. Nareko deceng na pugau. Deceng IPT yang yan namua nareko ja na pugau. Ja IPT yang dijamin dimuliakan Allah. Ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Nari kumapi dece ketumana ale tamatua tapi decengi yan namo nari kumapi jaki ale tamatua tapi jari. Ada aguran nomor 2 miliali. Artinya apa? Idi atanna pung Allah Ta'ala. Idi atanna pung Allah Ta'ala. Nari kotak kalupaki. Pogauki atas salang. Aja mumasiri mengakui atas salata. Nasabak magay naupan na pene imusubu. Pene imu buku, pene ini mau bon na tawe. Pene ibuku pau age sana po banjarae. Pene ibuku age sana duriange. Pene i talle bon na jamaah dimuliakan Allah. Na pene isubu, pene tatambe dosata, pene malampi dosata. Jamaah dimuliakan Allah. Apalagi ko matandro-tandro ni. Kandala kan aku ya malay. Tanya aja ya malay padalali na malay. Ibu. Itu gagak pwede. Nigaga, itu ga makoro, maraja tanro, maraja sakka, nigang kandala, kenapa itu jiyasi ji kandala kan ni? Akhirnya apa? Japan, penenya sakari, pene subuh, pene malampai dosana, pene megi tambah. Tapi ko yang aku ini makadala ada ampungi kakasi, tak kalupa kay walupe perewai, jatuh ngamale, walupe perewai pantita. Yang kata tu kasih pomu tuala nangi dua alalakan ni kasih. Salah saya ini. Apa napana apalagi to kune pante deto napa dia terima parere. Yero pante kuro. Ye pana parere kong kero bisa ni. We warna bolong yero pante kuro. Terima kadanir iya sinapakan na ye. Waktu nerong ke panteng yang kapo kursi depan nanami rokok deto gagadak. De na pa aja malampe ye ko mga kuini selesai mapat ni dosa jamaah yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Kullu bani Adam qataun nasa nabita ya mananna na po na ada de gagalak papole di yasnya atas salam atak kalupan wa khairu qatain at-tawwabun sikasikasin na tau tak kalupai sikasikasin na tau tas salai ye naritu de na pa aja mangatiwi atas salanganna rigaw angkana melo toba ripong Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman wa wafiqni maqbula wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha
tub alaina taubatan nasuha. Itu kan dia anak berjamaah ki. Ya. Berjamaah ki magasana masik kiri. Berjamaah ki membaca Yasin. Namo dia ni apalah ditulis sengiti maka dia ni apalah. Ibu toh? Betul ibu? Apa kedomi rati muta amilo nama tujuannya. Ya sengin masih kiri ternyata paling mandri gula-gula. Ya rega mandri bolu jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Napa tarui Nabi Musa. Komako ti pale ko di misengin man ni mandri ro mena tojo kasih. Runtu itelu batu Nabi Musa si pada batana batu batai. Batu telu tasidi batu pada batai. Kebetulan ero batue raja kosangan na pong Allah Ta'ala. Elo ule na pong Allah Ta'ala. Iwiringi kalabihan rin Nabi Musa. Yero batue na pancaji ulawang ni. Mancaji ulawang mak batangan. Ibu. Kira-kira. Yeko idi. Runtu ulawang. Mak batangan aja na natalu. Sedimo ulawang. Pada lupo na batay. O komondri na bolata. Kira-kira milo kimate. Gora na kalau runtuh ka ulawan. Pali makan. Aja berkah. Ibu. Aja berkah. Yang kali ini matu beli bulai. Kira-kira mamatin rota. Hah? Ture meniru jampangi. Nape matu coki. Lupa kau boleh magerur. Aku kasih tahu kapang. Ternyata gapang kami tamu boleh. Akhirnya telu runtuh batu. Ulawang mancaji ulawang. Yero telu nale Nabi Musa sedih. Nale topi ero nangero. Itu macin role sedih. Maka dia tahu ya Nabi Allah. Ia dia ulawang nye. Ni gana punah. Maka dia Nabi Musa. Ia punah nye. Yero mandrengeng. Yero rutinang isipue. Maka dia rotawe ya ko makotu ya Nabi Allah anukku na tu pale. Maka dia Nabi Musa manangka nakada ya Nabi Allah Nabi na pengelata dampong kakasina iya kasih mandre roti nape milo mengaku engkau manulawang. Ibu aga nasa Nabi Musa alaihissalam ya ko mapakotu pale na alamanan ni ulawang ni talwe. Rio pagaha. Ini apa tu? Alamanan ni maka dia Nabi Musa letu ni oko magangka macin roleika. Letu ni oko magangka macin roleika aja nak letu ni kue. Alamanan itu ulawang letu ni kue. Akhirnya nasalewi Nabi Musa napaterwi alalangan na Nabi Musa ye nangit tawe rewa ni pemang. Oko ulawang jence ya. Jence aja na jokah pokok ulawang mak batangan sama na jadi nakan aja na taruh riu ma liwar riu na pakua nguana dia na mangua macecing. Akhirnya apa yang terjadi jemaah dimuliakan Allah ia nangit toko kongeng ulawang di tengah alalangan na si runtu parampu telu parampo ni wasi runtu telu parampo ni wasi runtu. Ni tero tawe ni tanir no kokko maka dia tu aga tu maka dia gaga je maka dia perampoi aga tu masih lamiman ni alupo tu ternyata ikapese ipasa ternyata ulawang na kokko yakai aga sana perampoi nale ulawang na de na tanai rubau ulawang na nala na unuto pandangit tawiye malaing ulawang tipan rasa mate nauzubillah dia na asange na solangi ngoa sibawa ceceng ya apa ni matu roti nandre nakada di pejigata waku ya dito gago kumene ya apa ni tawana nakada di pejigage di manguai nama ceceng beda gero manguai nama ceceng ya beda itu sia eko manguai anu namu nangwangan tapi ko macecengi namu anu na towe na ngwatu ya akhirnya apa yang terjadi dena ye mate ye dangkan nale ronwi puru yero tali perampu jamaah dimuliakan Allah
puru ero telu perampok, maka dene telu perampok mako tolong melian-lian. Maka dene si bana ko mako tu pelena angkana masu si di aja na tolo ko apa ni tama si tawinan, mako na maka dene si iya pamasu lo kotae, lo pasae mali andre. Akhirnya masuni iye duae monre ne koro jage wiro lawangi nasaba ulau mak batangan silupu pada batai. Jokka ni nangis dia. Tapi apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah? Jokka si bawana lo pasae, jokka si bawana lo kotae, mali andre. Tapi enang itu dua monrongi mompoi pikiran salana. Ini tu pak waramparang. Ia kong katau degaga na uji si bawa waramparang yang madari itu ko degaga tau. Kong katau degaga ibalisina na muji si bawa waramparang ay madari na moto degaga ibalisina me mompo mana ibalisina. Muji si bawa dui mompo mana. Baik. Mompoi pikiran salana nangi dua. Agan na podang ngero si buana. Aga na pada makada magi ko yuni matu yanu ko ang kerewa yunu yero jolo yunu subaya matu ye ulawangi talui idi na bagi duai maka der si bona wa cocoto wadi mega yala ya sangi mangua nangi liwa pangwana sinangi akhirnya angkani si bona ya sangi profesor pikiran na ye si bona duai liwa pa profesor ne rejokke nangi malian re Magai mongko to pikiran salana. Aga pikiran salana maka dero dega pada kota royi andrewe tornya aga sana racun supaya matu ero to due naturo mate mana ngi matu iya nak kokong ulawangi. Iya nak kokong ulawangi. Nataro itu ngeracun andrewe yang kenali. Angkani rewa yenang itu due si bona mabila mo pinatiro si bona nanging ketuk-tuk nanre maka di si bona sedia mi mana maka dia tu sekoro andre mi meni mati ko tumatu de gaga akhirnya de gaga zaman di belakang Allah apa yang terjadi ya latu nero tania ero andre ni wei aga palena yero jolo si bona ne wei na siyo ni ajena na siyo ni limana gangka na unu si bona lo meli andre kurana na unu si bona nangi lo meli andre liwa kuruna nala andrewe de napikiriki maga tau maliwasan na tau puru na mo maga sanna mawari-wari cek de nandrewe malun ratu yandre apalagi ko de mimana nandre mana ngeru nandrewe jamaah dimuliakan Allah de naganna limana manne purana nandre mabolo watakkalena makudara pakitanna busa-busa timunna magai mate topa mandre ratu akhirnya apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah ibu apa yang terjadi maka mati-mati ya tawe tatal ulawangi degaga molewi angkai Nabi Musa pe marrewa waktu narrewa Nabi Musa ni tawe maka mati-mati yang ni tatupi ulawangi tatala degaga jamaah dimuliakan Allah aga gura melo riala ye risesena tau macecenge nannia tau manguai risesena tau macecenge nannia tau manguai angka apa akka solangan nari sesena tau macecenge nenia tau manguai solangi wi alena nomor sedi tau macecenge nania tau manguai de nisangi sukurue lauri pengabahu subhanahu wa ta'ala melo isi angka eleng isi di melo dua angka eleng dua melo telu angka eleng telu melo apa angka nama kade Nabi sallallahu alaihi wasallam lau kana li bani adam wadiyani min sahabing lahabbu ayyakuna lahu salisa benenge anak apuna Adam iwiringi 2 bulu boleh riulawang benenge anak apuna Adam iwiringi bulu 2 bulu lembah terbuat dari ulawang tentu ero melo ipagan na italu eko iwiringi telu melo pagan na apa eko iwiringi apa melo pagan na 5 risesena tau macecenge nani tau manguai de gagawa dipenewi watak kalena sangadin namatu batu kiburu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gangkan apa yang terjadi? Si salah-salah ki sumpulolota, si salah-salah ki balibolata, si salah-salah ki anatta, si salah-salah ki keluargata, gara-gara wat dijaji gara-gara galus si tepo, gara-gara wat dijaji gara-gara darah si peta,
gara-gara waddi jaji gara-gara tanah. Si peta padahal sedin kata waddi korpoler sesaro liwa muana liwa cecena gangkana de na paja na pangarui adik na sula-surna aja na iya pamale galungendri aja na magaling iko de misangi galunge iya pa ikong kamatu udu pa walepi naite andrin na malamma naite sula-suran na malamma na kinalena melu mana rangkaiwi gangkana apa yang terjadi zaman dimuliakan Allah sisa pani na lemoy kedua pani na lemoy katalu pani de nanang kanalengi sula-suran na apun nanan naman na iyan ay mali. Magay, iya gari magal. Matan na niko magal, niko malay, ni malay. Ni mulay. Ibu. Agin niya apa yang terjadi? Isalay manamo matuir jamain di belakang Allah. Si salah-salah ni, isalay mato matuir yang lagay. Mapangadilang ni, galus itu po ya pangadilangan. Si salah, capu yero, ipaki mangungkoso. Dua tipu ni galu, ibalu, ipaki mangungkoso. Piko carana yale ro galus itu po Nausu. Makanya tahu manguai nan nia tahu macecenge de nisangi syukurwe lauri pangallahu subhanahu wa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nomor 2 mage to macecenge nan nia to manguai taliwa liwa ibatena mapuji riwaramparanna taliwaliwa ibatena mapuji riwaramparanna desa nalarangnya agamata sappai warampara liwa igana desa nalarangnya agamata sappa dalle liwa igana tapi ia minalarangi nariko taliwaliwa ibateta taliwaliwa ibateta puji waramparatta gangkana yero si mata-mata ilalung takkalupaki maringerra ripong Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya akhirnya apa yang terjadi malupo bolata maluwa galuta, maiga rukota, maiga otota, tapi de nulle matanangi pinadita. Magi na de nulle matanangi pinadita. Wadi jaji makurangi barakakna. Magi na makura barakakna. Wadi jaji yero si mata-mata ilalu takkalupaki maringerra pengadau subhanahu wa ta'ala. Artinya akhirnya bani pak bange mangobini pangobi na pong Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ang kamo pi koro, jolo cinampa, cinapi. Jolo cidipi. Asyhadu an la ilaha illallah. Angka ko galuna, angka ko darana, angka ko pasana. Iya, jolo cinapi. Iya. Mata nangi mapatarala, tak boleh kapangali deniri sekobaje angkani. Akhirnya apa yang terjadi? Mega Napoleon tapi digaga barakana. Ibu, biasa kilo umrah. Biasa ki. Insyaallah juga ki umrah itu. Amin. Ya. Karena ya, nangi boleh kak melepas jamaah umrah. Ya. Boleh koro mataru lokwe. Yero biasa koro ko Mekah. Namo melo lada jamaah melo mali jilba, melo mali wajaju, melo mali songko, ko pa bulu wiri lelange. Pa bulu wiri lelange. Naban na pa bange. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agi kira-kira na pulong yero. Melo na nair nangi mali wajaju, yero nangi mali songko, yero mali minyak, yero mali agasan na parfum, mali cilla. Dena na pikirin nga makadapure di garo na waja, di na waja, na pulong niya agaganna, na panasalewi rin na balo. Nalukka. Subhanallah. Batin na jaman dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyalang salat. Nasusuni jijina. Dena na jampangi jaman dimulakan Allah. Aginnya luar biasa. Tampon na tahu, Masya Allah. Irite bosie, jaga mi kong kabosi ta cicar leon na sitaw tapi di Pak Barak ta ipong Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Magay de nalarang tapi jangan sampai tak kalupati meringar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Manyamam mo na rikuyer warang parang angkay ipasipulong. Ibu, manyamam mo na rikuyer warang parang ipasipulong. Deto na sila galagawi wijawijata. Deto na sila gilagawi ananata. Maga ni narikuna sila galagay ananatta. Nauzubillah.
manyamammo narik kupura pi nalamak nabawa di lalaki buru magani dua telu kejadian ang kamu pi tomoton no kuyasi bulai ang kamu pi wujuna kuyasi bulai masa sanitawe maruka nitawe ya sana yawam pula yawana bulai masa sewi gara-gara warang parang jamaah yang dimuliakan Allah nasi tayat tawe si gora-gora tawe ang kamu pi tomotoyasi harus niursu ternyata yemeru warang parang na tomotoyurus jamaah yang dimuliakan Allah benengi idi wiringi kesempatan cinampa moto tokong manenna tentu makadaki itana nak wan rasa-rasawi di sisebu di dua sebu upasi pulung temak kada pela temak kada ceke temak kada weni ambo mutuna madari tengah bani pinang karewa pole galungi madakala iya tuna madari arewe piwat di bola pasi pulungat ko na angke pada manyamangi wiriwan budek gaga tapi magi masasena negara-negara itu mapacalang apa serimun rinna ng Allah subhanahu wa ta'ala na'udzubillah summa na'udzubillah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya kasih tahu macecengnya nomor sidi dendre deni sesyukurwe nomor 2 malakda mapo jiri waram parangi nomor 3 de na jampangi wier wasilina melona makanja melona maja melona halala melona de na halala halulu de na jampangi tang tentong ya pada tangi ya akhirnya apa yang terjadi luar biasa ya de nang kanirita masu tapa boy tapa silo pakitin mitay de nang kayita ini tapa luar biasa magai de na jampangi melona halulu yang penting peko carana mak bola lupo ka masita de na jampangi melona si coco agama na pung Allah taala melona haram melona halala yang penting mak bulawa nga contoh iya akhirnya apa yang terjadi biasa kasina cici celom itu dina pake tapa tiba-tiba macicim matahari salah di matu matan nasu na padat ke kulimana. Iya. Iya. Biasanya ini betapa ini nauzubillah. Iya. Ibu de na cakit den ro parang de na ceng ya gamata. Tapi de gaga ipasi pulung de gaga ipat depungan sangadinna ang kamanang imatu yellow pertanggungjawabanna ri pangallahu subhanahu wa ta'ala. Manyamammo narik ko dito na panrasa-rasa ki warang parata manyamammo. Apa ang kataw pa na panrasa-rasa la da warang parang. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Okay? Makantoro polisi gara-gara warang parana. De na mamatinro na gara-gara warang parana. Padahal kumi pikiriki idi kasi bola-bolata bola garadu. Kumi pikiriki fasilitas na ang kani ACW lengkap palapuna makanja cek na masuwa lampu na lengkap kasorok na AC na aja meman na de meman na tumapang ngapade di mapapi ya tapi di biasa di mapapi mamatinro ta apa madari itu pa ang kataw matinro si kumu mapapi na makai mamatinro na ba magay tika na pikiriki ang katero de na mamatinro na bisa saja jamaah yang dimuliakan Allah wadi jajan anu napak depungi degaga barakah na pole di Allah subhanahu wa ta'ala degaga sewa-sewa ipak depungan rilebok na tanay sangadin ng kamanang yellow matu pertanggungjawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala na di nagaga taong sistematiro taong tepak depungi taong di na jampangi melo na makanja melo na maja di na napikiri ki jamaah yang dimuliakan Allah akhirnya apa yang terjadi muslimat na NU muslimat na NU liga ang kana mato ko sarimun rin na pong Allah Ta'ala lalu iriasi na jembata siratal mustaqim pada bila takajwe magi na pada bila takajwe di gaga na kukong sangadin na amala bawa na kukong ang kere te maturo ako kumaning aga na kukong ni Kadiray na kukong ni Lamarina na kukong ni aga na sana na kukong ni aga na sana harus na alina man si jana kadi kung aji maji nang kakuto na
Alat tumanan gir, tau mo aja na ko tunawasa mego to tabiasa po nga nakadai na ro papandar sa rasa. Leko kumanang ternyata palena di makaliling na liang oto aginya yellow mana pertanggung jawaban masih mai pure papu baba balur watak kalena papu kumalikana mulai paku tanana malikana pengabaw subhanahu wa ta'ala. Makanya aja mo sari ini nawe idi apa na biasa te di merejing isugi narik ko jampang yuro halalain bayasan kasina bakanja batewi makasiwiang rajin suju mangaji masikiri tapi we makomotodo di sedih ya tutungan sun aja musikir aja mu aga sana aja mu masarin nyawa narik kuang katau dena sempajang dena puasa batena manenna de gagarenna pangko kanna dena makanja tapi makanja idalena menre dalena makanja ini tahu sana aja mutasil itu adalah istidraj ujian yang terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Rigo angkana atai, makanja ili usahai, makanja pakalinongi, tapi tak kalupaki meringerang ripengabaw subhanahu wa ta'ala. Dan kana diga kami ngakang melo toba ripengabaw subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Agan yang terakhir, tahu macecenge, tahu menguai, agan yang nomor sidi, deni sesukuru Nomor 2, malakda mapuji riwarang parangnya. Nomor 3 aga dena pikiri kiwi halalakna ama haramna warampara iya na pulengi. Nomor 4 aga nomor 4 iya naritu biasa papole asi salah salang. Biasa papole asi salah salang pole di palawanganna. Narikong katau masula surang iya rasula surana ang katau macicin na mangua madari itu to masula surangi si salah salah gara-gara itu to macicin na mangua. Narikong katau pak kampung, ero pak kampung yang kako tu tau manguai na macicing, madari si salah-salah pak kampungi, gara-gara tau manguai na niya tau macicing. Narikong ka masigi, panitia na masigi ang ka macicing, ang ka mangua, madari ero panitia masigi terutama panitia pembangunan na masigi. De na melo si Coco, gara-gara ang katau mangua na macicing. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Gangkan apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah? Cicina ang wanganna solangi jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tak kalupai meringerang ripengabaw subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekira-kira iya nih ancaji papalisar rilalani watue apa bahayana tau macicingi nenia tau manguai. Sagi bu apa? Insya-Allah kau dia mulai mengeramana nginang yang bicara ke mapa mula pertama latu pacak kurang. Iya na bawang apa yang mengerang. Iko perlu okiro apa bahayana resesena atau angkai mangua nama cicing. Ya dewa kampanye apa. Nomor CD aga nomor CD. Nomor CD iya naritu de nisangi syukuru elori pungala ta'ala. Nariko ang katau de nisa syukuru elori pungala ta'ala. Wallahi itu tahu matu na puata warampara. Magai de nulle genna ipinat dina. Nomor 2 aga nomor 2 aga nomor 2 malakda mapuji ri waramparana. Ye koang katau malakda senna na puji waramparana de nulle matanang ipinat dina itu tahu. Iya. Ita temu gere. Ye koang katau malakda mapuji ri waramparana de nulle matanang. Iya. Nalak dan apoji oto na den le matanangnya apa magai tur na pikiri kero apalagi kalau mangoto apa mula kadi di lopang kajini dena paja tur na pikiri ki magai angka masori angka magesai angka ma dan lain sebagainya magai den le matanangnya ura kaya ibu lo mas sepeda oleh amparita tama ala kuang tembus tanetewe matar lopang kajini kebetulannya ko parikana mace ero angka koro pangoto oto baru, ero waktu yang ngaralada Honda Jazz. Honda Jazz, tak dapat yang kau oto na Honda Jazz ya. Iya, benar. Ero nang ero waktu nang ero oto pas-pas kana masa peda ka silampu oto na. Di waktu nang silampu oto na kedoi, ero koro yolo angka koro bale minumang na resa. Ale namo resai, maro ero bale. Kebetulan nange madambang nabuka mania kace napagora mage nasengi usuri otona
napakkuasa pidana padahal alene mi balik mi naresa nasing utona den ule matanange mage malada mapuji di waram paranna ya. Yang ketiga aga si den ule jampangwi melona halala melona hallulu na jama mana akhirnya makanja madeki namba manang melona makanja halala namba manang itu mapakai model ini den ule matanangi penedine jamain dimuliakan Allah na agi sewa ipak depungan na de nama kasing apolengan na wallahi de nule menyemangi menyama penedingi pakai jamain dimuliakan Allah wadi menyama pakitan na tawe tapi tawakwero wadi de nule matana penedine jamain dimuliakan Allah. Yang terakhir aga ini yang sangat berbahaya madari si salah-salah tawe narikong katau mangua narikong katau macicing madari si salah-salah masuk surang si salah-salah mak beli bola si salah-salah masih kampung si salah-salah masih jim nauzubillah summa nauzubillah. Jadi Pak jamaah muslimat NU ya kode mulai mengeramana yang neropai nangero insyaallah mudah-mudahan dapat barakai atau tungata dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi bihi wa sallim. Digaga lalat digaga tikunganna digaga tasik digaga bumbana digaga aju di nake basu digaga tahu digaga atas selengenna nan niata kalupanna narikong kada ku tapasala kadampongi kamaraja yang nemo narikong kada kutungan majempu yetu boleh wirikong Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya doakan ke semua mudah-mudahan seluruh muslimat NU Kabupaten Sidrap insyaallah ipak barakah ya tutungenna. Insyaallah diberkahi kehidupannya. Insyaallah semakin dicintai kepada suaminya. Insyaallah generasi-generasina, anak-anakna, anak keturunanna madeceng imatu jumanang. Napitam manang ideceng matu temotona amin. Dan insyaallah senantiasa mendapatkan keselamatan selama irilino lebih pamati riwan wa akhirat. Waffaqanallahu jami'an ila ma yuhibbu wa yarda. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsana. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.